nayo ni nengi na yukeka budget yetu twendie na rona kweka yunenda kwaze ngaliko ya ayumbe kuthinza isu ni nasongia undu longi azimio nasia pe kaundu mheshimiwa aweta na kwanza ndio zuania kanawe ni that reasonable pe kaundu wetie ka let's keep the government on toes ekatu yani serikali tu misingati both at county neno ingi serikali nene yes natuka kwata either ni senators na yumbe me committed kwe kaundu wethia ndene kudinesa na malila ya tengwa kondu wa maendeleo kuundi ni kuika kwanza ela ya ilile kitumi kila kio tumawona ona serikali za ingi ikuanza kuoko kwe motambo cha kuoko nese nenganei ela 15% at county level kuma constitution 2010 twena ini period ile ya presidency tu 2013 2017 kufikia 2022 na pekindu serikali pia ene kwamba kutata ndo amanenga teni kakatu onondu meuthukuma wethe abeangi mundu no zemba nacio na icho no ni be governor tamu muthelu ange mana impeach yawa na a Kenya na bunge cia county pia maketha me sensitive with the ndino yu ne ambio tambia kwanza ila ya elite okay na ndo kwa senator you know we ebo agikishe undu wa kwa kwanza ila ya elite yeah and then at county level nundu nimo yu awa nini nimo watchdogs nimo malia elie county kimanza kie cha nengano cha county ni cha thi kwanza ila ya elile then mutula baya ekuna sindwata and to some extent by the pekindu nene naweta kindana cia muthukumila wa mheshimiwa ta Mutula na Dan Manzo nundu anandu eli atongo ili matona kwikala nthi makasiwane bamwe tandu ma yaisa iwa kao between eli ni kumaanisha ila mena unity izu ni lazima unaona kwetia utethio niwe uya weta na network nza ya utethio ko kababe county oise ethia tiongi na wethia tutegemeete mbesa mbingi ila cia national government lakini biona tuona tusila tungi tuithi tuokolanya chao mbesa county ya Masakuta yu ndi bagene na Nairobi pekino kimbo mataisa take advantage yani mataisa kukelilia na ni tele kumanenga mbesa na mwitu zita signages outdoor marketing World Bank pe research la kweka na wasi Nairobi yona outdoor marketing iwo imona aziki au mabisa mo market ka hoteli mo market wana siasa mo market make research nzeo monona manenga ne report kwamba ilobye yoka kwa mwe signage posts izune siele kunenga Nairobi 1 billion lakini Nairobi makwata milioni 300 ukwelo yuko kaba Masako kwanza univo mate wana mate sika abe kindu tachu ki exist ana ela kivo me kwata twindu tunini niki nundu kindu kiki manage wa manually okay wala umalo kaba adhi akalilie nini yezu pandu methe na machine teno twaze a certain machine na namweta wa geolocated na yo work mundu atenge wa Masako town ulonge wa Mololongo wizinzi ya Manza pesa izinzi ya Manza pesa ya county izune nikindu nelia itina ngona kini unenga county pesa nundu county yale taendo ambeza sia county yale kwetha na pesa siayo nundu pia ni constitutionally ni meticulate kwetha matona kumanda okay pa ya bala bandu ngweta ba ila mbesa mbingi siba ndino wa national government no kweli kilo wetie no siongelwe lakini serikali miaka yesu yambe tamu hizo siambe ile itina wa katiba kubituka nithitwe pia the makini yo twamanenga yiye no gwelo yo zindu zitwawona kiasi na ni kwatia tayu mwaka modelu
county government county government ina kumana around 340 billion. Naona baadhi ongelwa si abika 380 385.5 billions. 385.4 billion. 0.4 billion. Kila kiomaanisha hizi ongele tombola. Na tayu pe na ubotho wa kuongelwa ingi. Kitumi niki magavana ingi niona mebala be muzumbe magadi se kuiwana. Ni magadi sio kwate yani. Na kaka gino kailiu na mama yeka haki. Kila cha kwate kana kihithike ithukuma. Then it is possible mbesa iko release wane sasa sionde si 15%. Okay, all right. Wana wena mwana wagundu munenga kila kindu. No bika abandu kaze. Nundu kambo muthimia. Ukambo muthimia banini. Nundu pe undu munenga kila kindu. Ugethe pengine watu ika irresponsible. No ambao thima. Aya, ubia bwana FM ni wewe ugecia mwene ndi na kithabe kindu musunge no gasungia na tuiva u ayumbe. No wewe mheshimiwa yaje baya. Mama nazizi methi ababe maundu macio ba ko ucha bata nigenda itwika kune Yesu. Tuzelia ne bayete mathina. Ikatwibite. Mheshimiwa MAANZO yazia kiuke no kiye wesa ithia kuya matebo na wesa ithia izazi ogona ikula. Na bethi ndithikisi ayumbe amwe maasia gata John Mbadi. Maiweta kana maineze kana zikuno muthenyozu. Sikagonwa next week. Kwa u bana FM wesongea kiu na yolo ayumbe kuma la budget yesomwa kwa meme wazia sio mutuo muthuku muno ayumbe mazimio maila kuona zimezia muthembo zange meaze matie mia ya nene mo kwa u bana FM yu mwana ni waku tutabie kana gunu wailete na pia ayumbe aya kose wa atwa ni siama sio ni kodle mheshimiwa MAANZO kana ta waipa nimekozea atwa labda na ndana nzonge nikwete no kozongea FM yue nendo gutabio kugube ati undwambe ukone kula no tona kwithia katikati wa ibia na bandu bomu katika kulezu niki nundu pe musumbe wa nthi wa idiati ninye mwana mutongo wa executive na nene dele none undu ukuna kula kinjuki akilini kwa mutongo yani mutesie inu ambeto tesu na pe undu wakeli pe andwala mausa kuiye namo wazizia ndu isi kana nukwisilia ni matona kwithwa undu mailetwe kwanza metele oleane naguo na yune ongale kwethe ngineo we mutesi yue mundu no kusizia kazi nye nundu ndikwenda kukozea ngale kwethe kundizia na ndikwenda kozene the amanza kuete nikita kwekala une neutral with ndina maneka neba with ndina maneka neba na kulwe ningale kweya datuna izie amenye konene kunangazia na lea aya akulwe nene ndya kazi nye konene kunangazia na regela na kondwa ugethia ni eopandu we bala twita abantu bate payu na bate beu bandu nguri bao ndikano gethia ene nthima kwake nundu ni utebia neza ene nthi no maandika akindu na yuta yuko no omurongo ita SENETA usakuru no ene nthi okay attention ni mazia aje zindu bingi muno na mazia aje kuma baza yu ambizi yu na maandika atu record tu bandu bakazi hii murongo yutu ni wegiona na mwende makandika ni wegiona tayukuwa wendie kwitia mbesa usia kwake ni maandike roba makazi bebinda project ya kwake itaendelea neza na SENETA yutu waendie kumantha mbesa izu na teyekalanga tona ya kwaranzi yana naende yenge kaza makandika bana makazi murongo yutu ni museo indi ake kama kosa bado ni maandika na nebo mesa au kuendi mabuku na nebo kwa mabuku ni mabwana we magazi ati mutongo na nundu atongo ini mezi juni metha amemetho aya na yinu wewe akwa no na ndiye kuona muzumbi ni metha mezi okwanze maka nengi ukakomana na muzumbi uno we muzumbi wa ndi ko wale kumana kumanenji unduzu neza akuimbalance na kumanenji neza nebo wona omundu ibika bandu akaje kandikeke undu umelete wa okwazia muzu kandikeke undu umelete muno wa okwazia alamanza kuyi nuna motika komana na no uzeo
nina sia hizi project hizi program hizi amboya nende ina yo nenzio kwambi na amboya ndi discrimination ati ne wabaga ne wabaya no wacha waendelee na hiyo. I like that analogy ya naniozwa hizi advani kwa which is true. Ona Yesu no huwa na hizi ndane wakondwa alazio na ugie kondwa ndo asibia tu na ngeba kama ando manda mayase ondoka that's how esa nesa kuweneke na weti you know na ngeba lwana yekanisa ya Kolino katika barua wake wambe mjambe mzoya mzoya kumya nana mpaka miongolea thandatu isa mariana meyekana ngai akatumia sindu ila mbuthu kona ni onene wake nika na mundu ndageze kwazia nyeni nitumie bina wako uko ngai tumia aziru ila mbuthu ko wona azi utumia takutwika jemene wana wewe moyo la mbuthu naenda ukutumia wili unekana wethe andu ne maazia kweli ti seneta onako ni juu nenga yo nako unonga yako kumao nondu wana isesa ya mengora na ile ana izi onene wake nde ana na mundu gwenda kathi weweka kumde na manzu kathiwa na kathi weweka na which is very true now undu akeli ayumbe ni maile kuendea kunena yukwangeleka nyokumalu konza nenzia ya kora ni kulea kuyanewa najuna okenduke kawa ningwatie ibinda o mesenate ningwatie tamasa kuwa o maisa kuwa utongo wa senate nitona maibi kama ndo maka umalu kanza makazi ayo ndo zindu tuyanea nenzia ninzeza inenganeto ya protest ya kwazia ati undu tikuona baendeo ndo zindu tuendezia na nito na kwithwa kwanza mwaka nengetese onateka landhe tekune kule ikula iya na nundu itumifulai nundu pe undu matisi kana utongo witu wa twazi wa senate na wa mbunge nulikela wa muno nijo kwewe igwe nijo kwewe senate igwe bandazi banaye maingi no awela mandazi alabya wano ni mheshimiwa bandazi banaye maingi of course Muzumbe na mutongo lo ebo budget izumeda manenganete meda megere githito jothe bebite na magega landio umagileti mayazi ikabeta neto no leo beta na kundo une meka mibango yonde pamwe na kunena na yumbe kando mpaka mea kwandaiya ona kazamuka gwa kaiwero ka CDF ndukona takeke tunundu akindu kingi okay no nzie mwe development lakini ne nziela ni mbeke ya omea ona ndu timongela na mbeza ba yuko ona mbale ndo mana kulilie before makazi then mwenda timwinge kindu ona ndu twike ikindu ba kwa CDF make wao etha chute chumu kwenda hii tiyo mweka kindu na mayiko kindu na mayazi aoga iteo ndi mutu giondu tukwenda ni twetekela yunjuma luka no siote kama no binenda kunena kwa nondu enende bau makuna simona mawoni mao yundu wambe enendi nukwiwo maiweta kubinewa na niwo enendi ngalama ya mekalile thithuru na besi ndu sinatarajia wasithio yundu wambe onakau serikali ni ile kwanza nya koti no kethia ni atwa yicia maundu mambe kindu pesi ndu itatu siapata muno sia ilo siwo kethia ondu si kwikana nazio ondu si kwikana nazio serikali ni sia yicia muno ajambe ni mauta na mauta megia ta mauta mautumia mauta ma motoka diesel petrol mauta maumia rate ya 8 mathi rate ya 16 kukwia alame 180 mathi 194 to 198 na chuchagwia ngalama ya mwikalile kindu chonde ula kuna undu ukutumia mauta ngalama yake ni ya ambata ku ula wina mota mbai kibaya nziani ukuana ailo manakana akaibia mauta mangi kumbe zilo nenukana zidha nenukana maanana profit wake ni faida wake ni wakuzwa wathe yawo kama anele abibikana maanana tu no kwati wa mundu zuili hata kwati wa mundu ni wathe ya no ndo agendukela hizi muno kuma 80% ku 16% namba ya gele peke nduketa wa stima ono kuona stima ona ugwete zindu bingi muno na ketha ni batoneka stima kuma serikali yetha yutongo ine kubika bauti Kenya ni menene saka na stima no wampatite
kindu kila unathoa cha shilingi ukakwata unit ya miongo ili yuwa thoa ukakwata unit 14 bandu bau unit 14 bandu bau na chukikwia kindu kila unayotono thoa na ngili umwe kenda ngili na maanana kana ngili na maanana ko kubenga la mezu ni yambati etho na thoa toke nizu na mbesa fulani nisi yambati na ko kasamuka ka Kenya Power ni duty ya serikali kwanza ati ethani tukwenda kuola ngalama ya mikalele nitwa losses ya papa Kenya Power peke nduge very basic ita sukali sukali ilo kuwa mkate unaumia shilingi miongo 5 ake miongo 5 wa thano kawathi kuiwa kuwe miongo monza no jura thano kwinijo no la sukali unabandi niki kasamo kamwe ka utumeka kuua mokate ula wona ni sukali na yu ta kindu kimoja utumeka kwa kuua mokate cha usukali waambata ni lazima na umukate waambata na kundu au na uya wa serikali kukula ni ai usukali waambati we ni chao na pia ndito na kuthe kusiani no sukali nika no gethia munondo batoneka ni weka la wiyo ndeka na kindu cha kawaida kiza wana Kenya ingi me katika sehemu za matao ni kitu wa mokate ni watatothe we banini munango ndo batoneka na uitheegwa maisiani still na kindu kingi tawathia peke ndu cha mweso kenawe ni serikali o izo zingi serikali manaiti ate niko ni siasa wa agriculture anaitie akoni mabiashara ala maeta na mathiamu na nenge mabalua makwete mbemba kwa ngalama thindi nikana mathiembemba nikana mamina kwega kiu mutu na kwanza we wakatano mwana atite abangito kwa manamo ayazia etho ma yuthe ya mutu bas license hizo ni zio beta kukulyo zile license undozu waendiwa nundu undozu ketha wivo ni waile kutuma maete mbemba na thoa munini na mutu ukathiwa na thoa munini na ukethia ni license kumya mutu ba yotu yeyo nundu mutu we bandu ukatie kuemea mutu utatie kumwa manele wala kumwa manele na wetele kumwa manele ukethia ni uemete ba muno na ngalama ya maisha ni wesu akondu au kwa ngalama ya mekalele no sio budget iteno makekala nthima kasi ati ona kauniti kwambatia thoa wa kotula tumezi lazimwe ndesianza sindu ta mbemba necho kwenda osiana na chuti these mutu na nganu nundu mbemba nganu sukali sindu ni syabata muno na ni sindu situmikani mwene nethani tukwenda othozi ethani tukwenda kukita ngama ya mekale ya mwene na otuziazia nganu mbemba sukali na thia na teisioka tizizi stima na mauta na umaluka FM naende twendeo na kumina bwana FM nono ne nari shokola ku ene ndingi nona masametwa masemba muno uyuma loka mheshimiwa MAANZO wasisia maondo asu FM amine yanamo pesi ndu ine dewe ita housing levy ina 3% indi ya they were to 1.5 wesem amount tama content creators and ma YouTube asu ya content kuna kwa sababu ya mbesa kwa ina propose wa ile 15% ile ni na slash wetu sindu ni dewe a proposal sia there indi mauta ma remain constant petroleum ni wona nyawacha mheshimiwa MAANZO no sekana mauta ma Kenya matesangitwe yolangu kwe ndila ingi na muno nundu wa makoti kana taxes ila sikitwe katika mauta na tondo FM wawe utuwaze sindu sio nde ulunundu katika ya mwiso andu ni maanda ana mitoka na mutu wali ukatwa wakula kuinduka na kumane kuwasa muno na kuongene kukube kwa makoti asimongele utavu memba mekito kwa kila mundu Kenya bate mundu taiva koti kwanza makanenge na ezuniyo kwa sia nenga kaisali chake na ngayi chake baibandu na ite azimioto nesa sia koti ndukayibwe makeka azimione nozi yesumbe andu maile yako iba koti na endo aje lazima kila mundu ukwata mbesa kaiba koti lakini wewe kama sababu 3% yo ka 1.5 pe bandu bangi banasokia banabenduka yatuka kaenda consolidated kuba ama na asia ni collection t tax whether ani yatuka tax kuba ndo inge weka masabu mundu lonu muandike musala wake yu tax lo kuiba ni karibu nusu kana 50%
na yuke ndukimandu bangie kwika ulu kwacha tondu siola na umie wa kwa jatene na ndiye kona mozumbi ego ni kwa jatene bambugire kotini andu alama na katike kwani ya mutata petitioner ni mongele kile ni kuthi kuwagelisia mwe na langi mewagelishwa ni molo tiende ngana twende tusobie kwani ugithe ni lumuki ndu baani tukona zelela kale ene tele milia yumbe yumbunge no raba stamp ni muule no nyane zete ndukisio muno na nataka ya mwiso cherio tulani leader wa majority oyewu asia kuna party position chama imesema tutapiga namna hii na yuke hivi ndio wakila kamiti ya mbunge yena azimio na yena Kenya kwanza kila kibange tokose wandi yuke yetho kwanwa nundu muzumbi amina utumu wapendo na goja rioti ndabindu kanundu ile tayari jozuzu na mbunge magaleo kunondu muzumbi wasia nibone buyonge megana na mondo ako kakukunia bau nako kaiti ukukunia campaign ya ukumina kuwe banga ndamboga ya Ruto kithugure na ina hizi bayo ndonge kaka mshomba na kuleta yes ndamboga zinde binge nena thi uko na siasa kondo wau tamuge na neona court kila na yu court ye kila